karon biyahe na ta pauli to Davao. And no matter what, you're always number one. Imang dagway sir. And Enggak be ko ani niya. Ngani. Pero, i-picturean. Ni-rider lang. Rider ka. Ang tuyay sa Cebu. Mo ni ang bagong atulay. Daraan. Ang atong karaan to. Kani kadalay katulo to. Ay mo niyang Mandawi. Dili, Marcelo. Mandawi to. Daan. Pag-video ka chikoy. Nato Marcos pa. Dili ako sa para na. Ang bago. Lami akong vlog. Dito. Alam mo na kay kauban pag uli-lit. Sundoon ni mo. Si Sherwin nag-asawa kang buto. Uy, asan na atong ticket ngayon? Ha? Ang atong kuhan. Ay. Ipapusod sa airport nga dalan. Ito atong ticket nga kuhan. Ay katong Hi, ma'am. Ma'am, salamat, ma'am. Ma'am, palikos. Ma'am, pasalamat kay Koan. wala na gid ma'am. Salamat. Sige. Airport time. Jama-jama ka naman mga gadgets. Ma'am Lynn, salamat. Salamat, thank you very much. Kali Ma'am Lex. Thank you. Mapil ko, be. Bye-bye. Sulod na. Sir. Bye-bye. Thank you, thank you. Yeah. Let's go dong. Tabuni mo na wong. Go ay. Thank you Cebu. Thank you. Yeah, check in now. Uli nagdavao. Masa tayo mong hangyo? Akong hangyo ang ni Sir Guapo nga diha sa satubangan napit di na pa ipalayo. May agreement si Sir. Hasta po ang caregiver. Thank you. Straight me. Correct. Love you, sir. Uy! Uy! Lami lagi to. Love you, sir. Pwede? Lami kilig. Uy, kami kikilig. Nakita to siya. Tama ka mo, sir. Sige, sige. Sir, menu na ka, sir. Ha? Menu na ikaw? Menu na ikaw? Makabungol. Wow. Sige. Ano sa pa mong i-recommend? Mga kabutaw na lang ka dyan. Sir, tulo na sir. Tulo. Napaisa. Ang senior in town. Na sir, 20. Isa Julia, wala na si Carbonell, sir. Wala si Carbonell. Agni tang isa. Agni Leti. Duha na ka Agni sir. Agni Fe o Agni Leti. Mayang kwan. Wala na dayon si Kuan, sir.
Si Carbonel. Carbonel. Pero naa siya 20 kilograms si Agnilete po. Parang di ano yung kuan? Nga buki. Ay, namali si Alagag. sir. Kana lagi ba? Magkurog-kurog na talaga to bang sa ako sir. Ah. Naon karon. Sa kanawan ng pen. Sa taas. Nya. Unsa man yung order? Ikaw magkuan, ma'am? Ako lang mo trim. Yeah! It is a birthday round the lay, ole, happy holiday. It is a happy birthday round the lay, ole. It's a happy holiday. It is a happy birthday round the lay, ole. Thank you kayo. Nagdaman ko lang edad. No, ni sila ang bulit kayo. Ako lang sila ginipakanon sa airport kaya nangaluan ko na sila. Mani ako mga friends, mga bulitan. Mani ako yung mamila. Ako yung mamilat. Sir Jeff, araw na ticket mo. Ang bebe. Anong seat number? Ay, wala dahil ka. Naman dahil ka kuhan. Unsa ko? Kang PG. I know. Customer kuhan service sa Cebu Pacific nga wala pa uyab nga pwede daw sa uyabon o Taga Davao. Eh. Sana all. Unsa iyang kuan parang ang FB mag-contact Unsa daw imong contact Sir Joe? sa FB. FB. Kay follow na mo ka. Kinay maistra dito. Kaya daghan na install dito ng mga single. Unsa imong account, sir? Oh? Yun na lang, sir. Oh, yeah. Madakpan. Sige. Sige, sir. Salamat, sir. Salamat. Okay na. Tikoy. Ikaw ang gi-introduce niya, kay ikaw ang future ano ba? Di ba, J? Di ba, J? Di ba, J? At least Ano to, J? Ano ba, tinuod ko to? Ayaw, matandi yung palang ngalaman. Di day. Ano? Ikaw ba? Tanawa. Uy, nag-deny ka no? Yehe, mga una pod mi. Libre na pod sa among birthday. Powered by the birthday girl, Ma'am Agni. Dili na power nun. Jessica Soho. Ay, oy, dili na gyud ka na ko nakba. Oh. Jessica Soho na gyud ko niya. Ay, abi ako kaso. Oy, ako di ay. Kanang ang word nga. Kung sa Facebook. Kung sa Facebook. Alay, kasweet nila o sweet. Oo. Ano sweet sila? Sa personal. Bangguran? Wala. Ay, sweet. Wala, mas lain to iyo. Gwapo. Artista. Libre ang among paniud ko karon. Pero tungod sa birthday. Okay, mo na daw to. Mga pizza and pasta.
Sa combo. Basta. Ayun sa guba. Ana. Diarimsi na? Diarimsi? Kaya ang diarimsi? Baba original. Diyan. Asa man diyan? Si Mami Let. Si Mami Let, hi. Mami Pot, hi. Mami Lat, hi. Ako, J. Lolo. Sino? Ako, J. Kasi to. Dami ko mo yan, ganiha. Nila. Or dili da doon. Unsa to ako imong? Ito ako. Lolo. Di mao. Unsa ingon niya Sir Dens? Ayaw yung kukuhan. A few moments later. So, We're flying back to Davao. Our tour has ended. So, see you soon, Davao. Thank you, rich man. so natay naguna karon dakog tiil, dakog bagtak, dakog lubot. Pero mubo. Anto susunod nga pa na biyahe. Sige. Mag-uban ba kita punta doon? Yes. Sa lahi na po, nga po kayo doon. Sa lahi na po. Huwag lahi na po na company. Fasten, push ends together. Tighten seatbelts by pulling loose end. To unfasten, lift top of buckle and pull free end to release. In case of water landing, your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body. Music there. To don, slip vest over the head. Take tape around the waist and push end to buckle. Pull tape to tighten. When outside the aircraft, pull inflation tags to inflate vest. Manual inflation is done by means of the red tubes. Blow to increase air and push pins inward to release air. Light automatically illuminates once the battery is immersed in water. Do not inflate the life vest inside the aircraft. Please be reminded that unauthorized removal of life vests from the aircraft constitutes theft and is punishable by law. In case of rapid change in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the compartments above you. Immediately grab the mask and pull it towards you. Remove your face mask, then put the oxygen mask over your nose and mouth. Put over your nose and mouth. Pull and... We are about to take off. And we just started our descent. Expect that shut 10 minutes past the hour of the afternoon. Time checking is now 1:45 p.m. And weather in Davao is expecting cloudy weather. And the wind is coming from the west. Ground temperature 32 degrees Celsius. So we have from Cebu Pacific, the rest of the group, please reply with us and we hope to be of service to you in one of your virtual flights. Ladies and gentlemen, we are now on our final descent, and the captain has switched on the fasten seatbelt sign. At this time, make sure the window shade
Sir Dance, thank you. Your doors may be open. Artista, Korean. Hi. Hi naman dyan. Hi na, stricto man ang mga artista. Na Lord, thank you. Thank you, Lord. Yes, thank you. Okay. Yes. Pohon, kung mag-aabot. Kalita di agi. Yeah, humana jud ang among 5-day tour sa Bohol and Cebu City. Thank you for watching. Hangtod sa sunod nato nga mga video. Karon humana among kulitan nga tulo. Hangtod sa sunod nato nga mga video sabay ta dinhilang sa Lods Store. There, yung uli na sa quarter ha. Ate Pai, happy birthday. Thank you sa time. Yeah. Hangtod sa sunod. Bye-bye. God bless everyone.